Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kajing itu berkajing wad ki Samla ki bedalla ka sap ka phong ha kajing elekai sports bape bela penlong da Kamikalia State Olympic Association ha kini ki khindiat naik bela litno haringkat kajing trilang bar katnat elekai sports jong sarkar jilla lala bansai madan hado arspa ngut ki Samla na pedeng ki sawajar sans pa sa puing ngut ki Samla ki bela poi sha ki limpung Jied nong elekai bela penlong da ki artali ki district jong jilla Meghalaya ha ka bala sakilang da uyan Campbell ubade unong yo khur takma ha ka Olympic haki snem ki beladem. Working President jong Kamikalia State Olympic Association uba John F. Karshing haka jingekran bakilat pathai khobor haka shitri unai wing ar hajar pual reithu bakini ki ars pangut ki blasha Jied Kyrpang ki kinthop ya shispa ngut ki shinrang ba shispa ngut ki kinthai ulaya thu ba uyan Campbell ula ajing mod ka sarkar Meghalaya bakan bu no da ka wei ka jaka ajing kai ka bakham Kyrpang khnang bakini ki ars pangut ki blasha Jied kindup yo ka jing shah kai pentebet ki bakham paka. Hari ni kapor ni so ban kuah ban IGTIP, nak kalian ka MSUI, bakaladon ka halor ka deka kaifot, ka pengilayo nak extend ka bau Chief Minister belum lapor, dengan deka kaifot nak extend, kepala Menteri Kam, kepala pelong yang kasin buat kong ka kerja talent identification, kepala penyiap kaba labatai bum ki ni ke kuma PUI hamni sawajar sanspa sapui ni target kuma 2000 tap ni yo kuma sawajar sanspa sapui ngut ki participants ki besim bata haki baro khatar puli ki district ke nim Samla yo lak ban dia pedip ni long kalayat nak level sarkar ban announce state ringi so day pan nang tip susu ka detail halo ni ka report di kani ka program lakli di ba diption retasiam chairman of podium committee di BBW dapat bat ngilaya kani ka program ka bala ya training kat lang bat Jan Campbell Olympian bopona Olympian ka 1980 Olympics triple jumper jingalam ju bat ka team ju ka extend ke baki one ban le ya ka scientific identification of talent kamu kepada wat ya ki sub da lenti de kata ka program kala ya do ka khandai trik adu ar khandai trik Julai jan pat shibnai nge ya nge chang la don ru kumba shpomut ki khna Samla jumi ka bangila yo training ban assist ki kumba nge keteng ki testers ki banyarap ni Olympian ulu buat biaya ini. Di kita Southly kita kita pelong kawai ketika jimare step arco meters sprint kawai pak ketika 10 meter ladder run jimare kepala ipat ketika vertical jump bahkan ini vertical jump tu long ke kampa kepasau ketika kompas drill kepada ini mo dan di hari ini ke Southly kita nak ini ki katkum ka report jong u extend ba kalong ba ki shamba haka 20 meter sprint ki labu ka benchmark kamut ka katlo speed bo khna chungi de ban ni wat ki bakum kinu speed ti labu sundan da ka international benchmark kamut ka speed ka ba ki Australia US ki shim dikai dan po Meghalaya ka speed buat masuk komen buat itu bawa di report kalau say kumba ars pakut sis pakut kandai sis pakut kisindrak kita identify lagi di kesau baca sans pakut kibala lebha hakikat test di ambaro kilala lebha berasal dan don kibala lebha ar dan kibala lebha lai dan lebha takawai di kini bro kilong ba katong ai ka report juga kalau begini kakam kita kena kita syukur naka kelas naka school mau kita buat simpan tak, teka kemudian keempat day boyok training
Tenrek sutana kalon ba hakadi ka program nalor kini ki aspangut pedeng kini aspangut khatar ngut ki thai samla laingut ki sindram ki badai hapadeng ka rata ka bakhatwei ba hadu khatlai bat kani kala pengketik jimut ya kani kala pengketik jimut ya kala pengketik jimut ya mi olimpian bau ong ki dan pok pelat kan syong ha jelang lu lawan wi bat sumari nó khám tâm cái đi nó được khát quê được khát lai cũng như đặc mạo còn một phần nó chưa như kỳ trong 4 cái report thì học biết bắt cả overall performance cái này cái report ông quá life of Rangut kỳ kinh thấy life of Rangut kỳ kinh thấy habaro cái district mo habaro we cái district kila mare mo hakani ka 20 meter sprint kila mare Kamstep ban ya kata ka international benchmark. The international benchmark haka arpo meter sprint kila bu you can take along 5.5 seconds, 3.5 seconds. The lalap bagi don kena antai jui is a life of Rangut kila kamtam ban ya ni ka benchmark international benchmark. Klem training, klem cakai la kai ko biang. Nata kila bu light second ya ki kena sindang. Mo te ki shamba katsawut ki kena sindang. Haki babun ki district mo Katsawut ki kena hagi babun ki district ki kila mare kam step ban ya kete galai second but uladon wayu samla urak sangma na southwest Garo Hills ula mare r point prasaw second kamu kani ke 20 meters kabaki book ke international benchmark along light second kimi kena ajui kumbahat sawut ki bolong palat ia kenika hapo kalai second kuci merek step jugi de kumju dapoi ha ka vertical jump mo tu jump baik tu labu 1 cm iki kentai ndrapo iki sindang te hangir ulak ba arhundai ngut ki samla kentai arhulai ngut ki samla kentai na east Khasi Hills west Khasi Hills south west Garo north Garo Hills south Garo Hills west Garo Hills Ribhoi west Jied Hills, Southwest Khasi Hills, ki record a jump ke bolong kampalat ban ya kateka 1 cm. Nangta shispa nyupu argut ki kena sindang kila jump palat ban ya kateka benchmark ke kila bu 100 cm ki kena sindang. Di susu lambat walang na West Khasi Hills kum ka data bagi lale dengan scientific ini digital equipment kisah bau wave samla kuteng lambat walang la tuti kumba new popra centimeter new popra 0.3 centimeters digini kilom ke de points ka 10 meters speed ladder run hangnir kila bu ka speed r point new sun second yaki kendai r point lai sun second yaki shendra hangnir r point reumot ki females hapo Pratli district nakakhaan kila hair step bani rateka 2.75 nanta kumba khat prangut ki khna sindang kila mare haki khandai kli district kila mare kampalat bani rateka hapo rateka 2.35 seconds but way rolling stone moment na West Garo Hills ula mare ula ai kecing merek bestak dam ke balong 2.11 seconds 2.11 seconds mo ka target kalong 2.35 ke international benchmark new sampa Garo merek 2.11 seconds mo te haka kompas drill tu kumju ni kila bo ba ban pendep ikatu ka kompas drill kila bo ye ke kentai second ki samla shindran fra second pada hang ni ilap ba sampulai ngut ki kentai kila merek mo ka speed ke ba hakikat we di district kila cross ketika ilong hapo juga kena second nangta katwe district bagi kena samla mo intai lagi katwe district nangta kumba ka Viviana Pariak na East Khasi Hills kala mare step mo hakabaka time juga kalau new point new second hakata kajing ya haka kompas dun new usan mo ki kena shindrang na padeng ki katwe district kila hair step ban ya gateka 8 seconds ke balabu ya ka kompas deli kena shindrang digidi ki jingsham bahkan ni ka talent identification program kalau pen scam
ba kalau orang yang kerja betul yang bagi tim ki Samla ki bangi la ban mu kila ngin yo ban lek ban hikai lupa ban jing hikai lupa ban identify gini te kani ka wei ka kani di ka pilot program ko ba government kal ale ka masih har jing pen rekam juga masih but kapan pau ba ki Samla Meghalaya ki don ka sub ka raw talent ka bagi kamat ka sub ka bala don lupa temendur lada ki yo ya training yo ya ki jaka leka nomor ka wei ru ka ba pen pau ha ka ni report kalong ba kini ki kena kila ya mare ya ni ka test ha ki jaka ki bamda dei ki jaka ba biang nomor ba bo subo ngini ki test ki test ha ka synthetic track synthetic track tang shlong na ni po mo katukan ni jaga kim dade mo tingi le to 20 meter dan ki jaga ki maran ni le ka ki biang ni haple jaga du bilap te ndoi wala kataru kila ai kata ka jikhen ba ka pau na kani ka report ba ka don ka sok ka bashir hai mo te dei halo kani ba mata ka kila ong ba kum tu raksang sangma ha ka 20 meter sprint umare 2.84 mo umare 2.84 seconds kabomot lada yo ya kacaka ka babiang lada yo ya kacaka ka babiang ka training ka babiang try ula 1.2.80 kan baka speed jongka international ka ni license tigini lo kandiat ki bang squad bo mat tapi ki baka ayu ka kani ka program ka orang jumuto mo te ka report ru kala ai jumut ka sarkar baki niki ka dibenton ka jumper khat ka Kyrpang ya niki ar pongut ar spa ngut mo si spa contain si spa sindran jadi top performers ha kan nika talent identification balak di bakal muda layar ke jinyepen bat ka sarkar ban kumno ban pen create program ka babiang na ka benta ki niki Samla kila don lupa ka sports preference zuki babun ni gini kila don kita ba pampa bagi football kita bagi athletics kita lagi disiplin baper de gini ki berang Samla kini ki berit kini ki olympian ki ajimut ba ka dibendon ke program ke ba kampia ba pimla ban ki met kila met lagi marmar hai ni pot mo te ka jing ajimut ka lomba kini ki aspangut lada sispa nam tep mo hapet kan uot agaru kan on khasi ki dibendon hawe ke jaket te kadang nya jing kran ba sarkar kadang ke komiti bu Kyrpang ke badang nya jing kran ke ka pathway ke bangi ong ke ka linti syakmat na betah ini aspang te kan hap don ka ngirang pha ka ni information mataksi sabro ki balawan shimta ki school ki DSO lumba ki DSO ni pha ka ni ki tip shaki bagani ke result chumparo sau haja sanspa ngot ki balawan shimta sau 4541 ki balai shimta te bat ka sokar nakani ka ching UI ke jing long ching koridor ka ni ka contest ka bakile man ka sinam haki we wi ri ki ba job mela ila exai ba ka de stam yang ba saka we garon lawat ken mo da ki lak samaj we ni tinggi dengan keren bak sokar baka diban continue ni ke program kumbala recommend ke extend kalau kaba remdor ndrai ke di badan kampat ada ngiat kwa manya chika benta jongka jing lap yaki kalau ke bawa di mau lenai kani ke program kalau bawa mau lenai tigini giri ke job medal ki pelong yang kani man custom hagiri ki ba khampau le kani ke program ka don haman ke school te ni po india ni padon ni militer kor mo te kadang yak ski ni program te ngelak so ini ben so sarong ba ka Meghalaya kan ka jela le sing benengkong ban pelong yakum kan ni program pi ha ka tu ka ba sinjam ko benengkong kile hi na kalian kesoka itu te ka report ka dapat ki ke ka dapat ki te ngiru ihram da mo ngim yo than ya ka impat yo ya tu ka report na te ndre ndang ina khandra ya kan ni ka tu ka report kalami lang na kan ni mo nakatu report kami ini buat nakata report kapau ba ki don ki kena katu di habak jan bunai bokut jong senam arca kat nyo te hantur kadon ka program bakalaya kani da kawin pok group but
hauju Olympiad punya. Tenrei kawan no ka election kawan no sarkar thamai teka sange atuka jing trekam. Mo dah hadin tu dengan budin ada MSUI ngi budin kawan saka khlam kawan saka kuwet dengan budin jing Shah kaladon ke jingren ba kena asnem kyushong yin mo snem tang lockdown tu teki om to long ne ban le online klai ai tak jing ya keren ban le online rai don bok kalai no ni ka khlam mo kala lai duit biang mata ti ka MSUA ka rai ba ka di ban don ba ka di ban long ka di kai di ka tu ko program ka ban kong ka poi ka kai phot ni yo ban sei ka tu bat na ka tu ni yo i ba kala don hiru ka report ka ba plan tu ba yo i ba ki bon ki samla jungi ha ka tu ka report tu ki dai ki bala don ka sok ka ba shirkai ten rei arjar khat nyo ngada ngin beteng mo hadu arjar arhuar ka mutka itu ngilalap tu senam ka mulalong ka jing sabai yang mai mo te nyumai kata kalau ka jing persang ha ka dulu ka jing persang ni kum ka state olympic pat ni kwa ka sokar pai ba wong lanu nangnu nyok medang te nilai kran ha mesui buat kani ka lenti ka bangila shim ka de ka sinjam ka ba long scientific ka ba shim sindon da jing sta jong buriu ula pois ka olympics ka long medal beda mo te na soban oba ketika jingle hawa aja kat nyoru kalau mentoy ama kala don ka data anta na kani kata tangam na omo kata har song ka sokar mari guna ban keren kata ndrei lawan ngani sokar mai nilai ile terus kini sokar ma omo kala don teng kata but na kalian kani sokar mata kila papa ni kata report tak sami ing kata report dalam ni kita report syambawa hanturu lalap ya kisam ki bapula ibu kena ki badan ka speed ka berserkai dan rei nia keren ni kata kajitna how arpo way istang ya keren deh how arpo way akat kendai lai keren dah kawan ka dang tinggi keren biang how arpo way dalam keren how arpo way tika simport ban initiate biang de tak adu benda rai sokar ban yach kamat ni hab ya khot biang gitu ki juk ibril jong yan campbell ban lam khamat biang ini nak kali yang jauh ulok pau scam syaka sokar ba kadi ke program kadi penyak man kesnem kalau bawa lagi mo pihak pendap maka age mo haka ayu kana ya ke age pihak pendap ini kalau don kadin yakren apa dengan yan campbell ke sokar bakal masuk kemun le gini di aspa ngut mo de kejinga jumu kalau nak kali yang joki ke tim na Australia kalau ba dia pun bu ini hakakan. Dia pun don hakakan, dia pun don ka program ke Kyrpang. Mo dengan hak iki mutang dengan dumlang iki aman di district ban council iki. Nomor ka hak don ka counseling ke bujur nomor ba inde ki bang police school ki kemik fa ki cha na mendri lu ki mo kini ki ki ba ni haban ya kata ke komiti ke badan Kyrpang ini nak yang sokar min hak tolong kejigara dia tahu mah yang kuat kata komiti banyak perkat ini nilai syong arsine kila nang pam jumut susu dan yang kembal kalau ni but yang kembal ulah komiti wah man patai kuat nak ini ke aspa mutu kan don ka jinya keren desi yoki ki bakoloi banwan chakmat indai tang mo spa samut memang batong mo gumla bertip ni ko dalawan spa samut kumut lesi sispa syakasi le sampau syagaru kin hab ya hapok kin jak training supervision joki man ka arbana shiteng kin test yang iki ki coach jongi kin hab yo kan knowledge transfer kan don ka jing hikai jongki olympian ka jing batai perlu ban train ni kini ya ki coach jongi ki ban train ni gini kena blog ka social media kadang ke internet kadang via video lu kilawan monitor ni sisi lain benai kila patah ba de benda jing bisyar ni da filanang jar lesi nyok sispa mut da fi jar sucu nyok sampau mut da filan jar su nak sampau kilawan nyok lesi mut arbu mut but how kut niwa di marunai lesi bondon armut lain kita ki ba ka ni olympian wong kuloi di Olympian wong kuloi ban connect buat ke Australian academy, ke world class academy. Mengira yo kita kiba ki molon na tu.
Jadi belum hati world class academies. Indah belum hati world class academy sebut untuk Australia dikeluai ban bu yakiru haka dikeluai ban bu yakiru haka ban ailat yaki begini simberta haka Australian nationals. Ini okey mengalah. Tamangin pak ki bompat kot bor begini min pak itu ki bompat kot bor begini haka Australia tu hasil.